Amen, amen. Kami na makorospil peren kaya lail socha ki sumaw, socha pilan ki punot, socha pilan ki discouragement. Kami na kung patch-patching masa ng coach ng weekend to song kan makarong-rong isnga kan mapilpat-patang ki masa no kapinga coach. Amen. Iya chail mauria I kana chail monga and we are rong masa ng coach ang sukoros. Hallelujah. Ima pan sa wasi komu ima pan sa wasi ye nan journey wache. Mia bil wasagi si men serong ki chail ima bil serong ki ayo teran sarawio. Ima pan bil serong ki chail tama bil aleti tama ibil songon teach kamera me pan bil uyamen kakela kay ki chail bue ki masa ng coach on ki chail. Hallelujah. Kalangan ki yung coach bue ki beggar pono more kauno ye lukwari kowi moncha samba sa gincha uyawi kauno metawi komuitar kauno uyayer a special deset aside on more bue ki mie karabe mie songe mo coach kilikilang tamangin na more me kakakong me pain ngay so kakakong talabas so kakakong apnan ministry danan irair me coach ketskiyong komite pil komita you can glorify God, you can bring people in His kingdom. Amen. Ari kaiteng kichail aramasan pilwi rong che the so ni taitawan che we are a people to become a true discipleship. A people who need to become a disciple of God. Disciples, mawewekin in Lokean Creek in Kosea Methodist maweweki a willing to learn. Maken ya inang yang kaskul ki the weweki la kaunan sokoros. Amen. The moment you say I don't need, that's the moment you stop the Holy Spirit bangkak tatog na more. Amen. The moment you say, oh, iso men wrong labo, imen wrong labo. Amen. Kesempaliyo po ki aramasoka kuya aramasamana masanan goats maken wrong kenaleti. Amoy ni kagak pilimet meto ya tuwa po ya ya dan aramasom ya iso men more kita me koskosi yawe. Ari ikamele magkastana na aleti tame aramasom more ki apken aleti tame esongan pilkosaya. Amen. Ari pueki niyan sa magawa so lang man kaya na stay positive ang sukoros that imagichail song te chaya na ne uyan sukoros so ya imen bilserong kichail tama ipan serong kichail na may sangat de nan song time tama kamilalen ang suwat si Mimi South Carolina Columbia 308 murin sa was kamilan away kulak tuwaw o saka magamiya bil mo different time. Hallelujah. Iban serang buchay nan Luke Isaac. Kagak pilincingiti ta kandak pilwatak mur. Iban iwasam iban serong kichay nan Luke Isaac. Ira chikri sa klimaw len sili sa kisu. Ira chikri sa klimaw len sili sa kisu. Luke chapter 10. Mets ekoskosea tuen the most important commandment and the parable of the Good Samaritan. Ekoskosea kesempalan ko siya na to o karasaras metsises kosea tuen. Kamau ya oleman mauyamen Samaria. Ipawatagang gichay ni Wayet sa masan na creation klimaut. One day, an expert in religion law stood up to test Jesus by asking him this question, "Teacher, what should I do to inherit eternal life?" Puksaraw katitong gichay lima miye oleman te aramasaman mawewe kilan nan
religion mewewe kila nan question to mewewe kila song korusien tuen masanan goch expert tueche puin me semanialar me koros I experten mo tueche maka kotoki me kochiu nan major reo nan subject ke kamalan school ki tuen ken teacher ken mechanic so chele pilipil lau ko aleti nom te puinin engineer ka lau ke aleti nom ya doctor amen eri all management da expert wo ki aleti na doctorin we kila ng question na to nan religion nan pelian momotso te ya kosantikan en nan question na to ong men choose kan eri ea itektaran Jesus menia question net makayu laut te menia question net makayu kasampan mayan itawen o yang kak an ki mo sojik o yan kakan ki mo sojik Jesus reply that Jesus sabang nan irachili krisa kono emasani what does the law of Moses say Jesus ut sabang ko sa iya masani tama ko natin Moses o masani how do you read it Mitch Jesus maut masani o sabang ye experto te aramas mawewe kier nan ko senato doctor ng ko senato e ko sa iya yamoman te tama Moses ko sa iya ng ko senato o yamoman o muatek amen the man answer all me lalo kong kila question na to ay sapang Jesus you must love the Lord your God with all your heart all your souls and all your strength and all your mind and love your neighbor as yourself ye tuen tama sapang Jesus niyan sa Jesus masani tama question natin mo tama Moses ko sa iya ng question na to te yaman o muatek question nito yaman o muatek ye masano esapang Jesus me tene ken pakongko sang nanam mongyong nanam matmataw nanam kel nanam pilipil nanam lamalam unsek o muri ken pakong menumpom kan tueche on pain pakong komoy Jesus sapang olo o masani do this and you will live mawewe ki pung tama ko sa yan o itawen pagad mo now pueki achay ko sa yatuen aramas man me expert aramas me wewe kila nan pugo aramas man me utan kakaunan nan momotso te we actually songan nan wewe kila songan ko senatakan emen justify de emen wewe ki isaramas de is menumpe ma Jesus mamasani pues automatically utang kana pa kong kauno na mong yung unsek na mata unsek na kel unsek amurita na ken pakong menumpom o automatically kapil utang pakong pe paluoroman pueki kese yung monompan apaliyuk kese yung monompan kamangayuk kese yung monompan apali paluar bakom kach lalen amen porque niyan siya mapaluwaran pa matagilay kamela na mapaluwar pa bil sansuwat eri kare penachay king kasyempal ki paluwar chay eri all minutes emen justify demen wewe ki is menumpe ap ni melalo ni apil wiwi sampukat siya men test Jesus so the man want to justify his action songon yaman wiwi ata
puen kakasaleta. So he asked Jesus, epito kong Jesus so itakre, and who is my neighbor? Amen. Ya, mga inakay kichayil, makichay pang kosaya neighbor, makapang kilang waichen ni wanim chokin amuchungan champasan. Ko kilang way yumi paliyo akapang kosaya iyay neighbor mo. Apa ta? Amen. Te is mamimilumam, te is makese, te muy non pilpanay. That's consider my neighbor. Ap ni melalo neighbor kaiten lab magapangkilang way ko kilang nikinumuman yang neighbor rong komoy te ampanay te iso sa Pilipil menda karkarani ni mom amuchungal champasan. Neighbor Jesus mamasani tatama puksaro mamasani lab mapiltosang komoy lab makasese lab me kasocha wewe kiyate lab me kasocha ma relationship lab me socha connection puen kakare ta ma wewe pene I pilam nay perenmo woki armas koros keren meto nanwarange socha li Pilipin homes abroad socha li Pilipin iyam neighbor klang magichay pan watek mau story wache pan kasalong kichay Jesus mamasani po olech metawa me ay neighbor iray kanche me yesha emmenutan kateta mo ma yamuman Jesus apan explain who is my neighbor yet tuan ma Jesus kosaya tuan story the good Samaritan Jesus replied with a story. Tane sa pangki niya pan katete yung all minutes to a story. Amasani, a Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. Tane miya oleman olin Jewisman mewewe ki men Israel. Hallelujah. E we are travel there we are say look en gak say look lang Jericho. Ni ay summe we are say look kola the kokolan Jericho. Buksaraw masa ni mamia aramas kay. Mong chay bangak ko saya aramas suwat kay. Aramas mo in prap seria be aramas me chiak suwat me chuang aramas bonalagan magagalagalew ara chiak suwati aramas suwat kay aramas me rochoroch puksaro masani may ray keme olo kisang song korusian pil kisang aliko iray keme law karaniyang pan mela erian sume we one on bonalo we pan melar Jesus masanime by a chance a priest came along, but when he saw the man laying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. Tene ansume olo we one on donalo wepan melar atene priestman ebakaito wasaw niyan siya mekay tawasaw ikilangata olo we one on eban melar na sawas buksara masa ni metene ekaitla paliyo alo so peilasang ikaitla ponalo. Amen. Keriyaw tene a temple assistant walked over and looked at him laying there, but he also passed by on the other side. Tene assistant man. Main ko kayo priest. Priso kitay ko suweg me priest Israel me
wia toto korusien nan momotso. Pris Israel me wia sakramento koros nan tempolo. Mementa kapagap kiaramas patang kimasano burn offering lay hands on people baptize aramas kasarawiala seri kapopouti aramas song korusian me totokun nan momotsote socheli pilipileo me pan wiya wimenta kasarawi de mekots kesempaleu priskeleo makinwiya soche men likin pris me pan wiya pris kosantier me Israel me pan wiya totongo po Israel che me pilipilta o Israel che me tene epan sarawi epan payamao songko Rusia merepang ya songko Rusia bang poita pota repilipil sang renggots aptame uya nian me kaito wasau ekilang aramas me wonwonon donalo puepan mela tene e sopeilasang ikaitlan nanayawat choro keriaman me puksaromasa tene asistan puin makin yang aja sensawasya ye priskan nantama priskan pan wato mo arawala wiya me arawiyam songkan me ma resepilmi mo ay me pan William Rail tipo renkak wiya tama told to be renkak wiya tene niaison me pirkait lawasaw ikilangata all me lay town wasaw makariyang melaw tene eso peilasang tameuya ibilkait la palio mainko aramas pukat Israel puineu meuya patapatak wiwian ko chatatok kabakap kimasumaw wiwiya paptay song kwarusian merawya mekoch masani all Yemen minutes may ray kilang aramas mamiminana pano ray so peilasang kasilimanin aramas Jesus masani then a despised Samaritan came along and when he saw the man he fell with compassion tene olin Samariaman epilwiya say lokeu niyay somme kilang ata yay all we won buksaro masanime nanamong yung mukut. Hallelujah. Tene ansomme mukut nanamong yung he fell with compassion ikola iwiyata aola ko ikiyang bandage ikiyang oil ikiyang medicine song korusian Iale oro kita la pon na waratong kiyo iwalan nan motel ko ang sumewalan nan eupereko ipir painti o pirkiyang moni Israel innkeeper ko te housekeeping ko ang sumekiyang ray moni ipir ko siya ma emimi sa sa paine e kokota ipampir purto ngay pain. Amen. Tama kayo kasampalong kumuyong ay ranets po all minutes and testify who is my neighbor. Sama-sama men choose minutes. E kosang ye wasayu menta Jerusalem going down to Jericho. Lelong kapan. Priest son totok nan momotso kay tinaramasan liki. Israel ta pilmenchus. Israel kilang way, Israel esema, Israel mo. Israel so pailasang. Pilpuineo makinwiya tatok, makinpatapatak, makinwiya actually, and go cha tatok. Olin sa Meriaman, Jesus mamasani, Samaria kecai koros wewe kime utan Israelo menchus utan reso cekak keupene. Israel so cekak mongepene, Israel so cekak pil
Sarawi pene. Irai so chika patch pene. Songeu mepangka kareta purengka mimi pene soche. Aptene mensameriao mesawase menchuso. E wiata song korusian. E chon mecheikila song korus. E mentakila e panguya sa ilok preirayo. Song korusian meuya. Puen sawase olo puen kakmaurla. E sawaseta o apali. Mainko. Song riau may mensawase kin kichayro wasats. Nilokaan way kin ko saya. The first one. Song anaramas me. Who did not pay the price? Kariyaw na ramaso, the one who paid the price. Amen. Ibang pureng ko pure yung main point may mensawasegin kitsa ilwasats. Kayo na ramas, the one who did not pay the price. The second one, the one who paid the price. Chocho songa na ramaskats mimin nan ministry nan momotso tenan puineo. Amen. Merasong the one who did not pay the price. The one who did not pay the price. Meweweki ibani ang chachaweta. Amen. Ibani ang chapil itaitawen tama uyawi. Ibani ang chaklik lang tama uyawi. Apu shotsemen pay the price. Up the one who paid the price, Israel kom itawen, kilaray mo, apal koto, Israel yang in foflor. Amen. Eritama kayo kasyang palong kichayl wasats. Pwede nan Old Testament, ekat katete yung kichayl silu, wasa silu. Eutene outer court, inner court, holies of holy. Amen. Ibang pureng ko pureng, tene emimi outer court, inner court, holies of holy. Puin mamimi ni outer court to, reyang at sagas kasigar. Kristya yang involved nan mekoros. Kriyang giligilang to sang paliyot to. Apuin, memiminan inner court to, iray ko reyang at sapil, praise, yang at sapil kiti mayrong, yang at sapil wiya kapakap. Apuin mamiminan, ya holy of holy, Israel ko mautan, sa kaukilangan sa rawi. Amen. Kichayanane, watong goats at chail sacrificeong na chail memor. Nan mekoros. Pilmiya siyang payo may man katetong kichail. Tama na ramas. Kayo, the crowd, when may daytawan Christ. Remang ronga teaching, remang ronga patak, remang kilang manaman. Keriyaw, yay sinners and tax collector. Tama sinners uya o tax collector uya. Irayle sa Jesus iko chaman ekak makong rail. Amaw ban we ache insenay. But coach malimbak. Coach pa kong sinners. Kasiliman yay Irail ko maular. The restore. Mamaularo ko, Irail piltaitawan sa Jesus, po ekamawi Irail. Miyay po ipantong Jesus. Amawin ko lang iya siya, iyan yang itaitawan Jesus po. Miyay po ipant. Amen? Now, bless ay mo, rekamawi yalar. I'm healed. Oh, praise the Lord. Erimaw ban, ipan itaitawan siya po. Ap ni melalo, mesiliman minutes. Memen rong, memen kilang,
memen kilang manaman ronga patak iray men itaitawan the rong apso che kilaray mo karyawo yay tax collector de sinners ko irape itaitawan aprawiya che isanaray rasay gincheck come to a point where they have to repent and be baptized. Amaw po coach malimbak. Amaw po coach malimbak. Agak makong yalagap. May pang confess tibay. Kasilimano, yay puin mamaw laro ko. Mau, ipan itaitawan sa Jesus po. Kamaw yala, o ang pilang iya may itaitawan po. Tuwa siya, miyay po ipantong. Ap ni melolo, Christian pilkilaray maur. Kapamano, yay nawarang ko. Tamay rayuya. Israel sacrifice, Israel tulan lola, Israel chon machekila, Israel mentakila, Israel pick up the cross and follow Jesus. Pugsaraw masa ni, nan matupayo, aysak isuri, aysak tuwaw, katetong kichalwas ako, but Jesus masa ni, come follow me, and I will make you a fisher of men. At that time, niyan siya Jesus masa ni wasaw, iray kasela, song korusian. Then they left everything and followed Jesus. Ikamela ma story watch, pan uyamen kakela kay komu, opil kakela kay ya. Chaiter tuweche, puin makin uya tatok nan momotso, tenan wiya patapatak sili, chailapso chikak sa wasaramas. Tama Jesus masani. Kakakinta, Lord, Lord, ikaw sa sangan sa uchi wiyata manaman ipatapatak ni marawi. Jesus masani, kokoy, isa sa iyo. Amo po ikak patapatak, kakuwiya songgan. At may panaluwi po nalo, aramasaman anana sawas, na iso sa sawase, yauman song. Aramasaman me utana nana sawas, bekakoy, wareo pil plats po nalo, nana sawas, kopeng sesera. De aramasaman manane om sawas kaniyang pok ako po kia chow la. Ngay piso sa pok. Ap ngay son batak, ngay son katkateta masano. Isaw met Jesus masani, kokoy, po siya sa yuk. Kilang at say focus ang Jesus. At Jesus masani, tama kawuya nga ramaso, kawuya yang iya. Amen? Tama, ansa maka kolay mong wuni, kachuwang iya. Ansa makakamang iya, ansa makakiyang iya mga, kakamang iya. Ma Jesus mamasani. Eri manggitsay lang kilang lang tuwa siya, yay the good Samaritan. He paid the price. Eyang involved nan me karusian. Mempompaiking ko sa yama. Kakilang mo'y puin mo tentalang morong sili. Yatan siya ako. Reyang at siya tentalang morong ako. Ang sumarabang mo siya, reyang usik mekots. Amen? Way mapiliyang making kuala kamatip ni resiyang wa meko sa preyang tentalang morong sili cho. Okay, laba pil wire meko sa wala. Wagi esoche man pay the price and wato mekots. Apo manale mekots wala. Nani mo. Isoche ko siya matya nane muman mokito muman maura mekos ko siya Po way makinwiya songo. Apata? Yang aja pilutan songgan nan poko na pe songgan ako. Soche me ako chiwato nan kamatipo. Apan son lagalag tapuy ko ta songgan yang aja sumusumuy sa mala. Amen. Ayatuan nan Wayne coach. Chay pili ang aja pilten tala no morong seli so ya. Isoche yang involved, soche yang sacrifice tama coach anana yan huya. Iman wasang blessing. Abu so man pil sacrifice on
kauno. Amen. Rime men kakela kay gichay ni Michigan kapon ranach te muri sa wasin ranach nan tama gichay wat the good Samaritan. Ni melalo tama wasats magyuga sampal ken pakong coach na namong yung pakong coach sag na nam matamatam na nam kelun sek na nam lamalamun sek. At na muri ken pakong meche yo. Tueche on pain pakong. Coach na gichay woki chiang kilap sa iyo. Woki ken kasampal ki. Tueche on pain kasampal kin komoy. Kamela na kasamen uputiyang na megots yung kasamen lotiyang na megots apniyan siya maramasan lotiyang lale siya na siya wasyeta. Amen. Riwa sa mapuksaraw mamasa niya Jesus masan gumay panin tinta Lord. Yatu po ikasaw song karusian ni maromoy. Ito tong manaman song chocho patpatang maromoy. At Jesus masan ni kokoy po siya sa yuk. The thing is, it's not what we perform, it's not what we preach. It's what we do to people. Amen? Kalangan o kaunan kachin kapayata sa pulmamasan ong nanachayil maur, nanamaur, nimaysagan kapon ranets, te murin sa wasin ranets, si kamela kauno pilkasala yung uker song yung magichana na uya. Chailan mamaur ki oy me kayo kasampalan mo Hallelujah. Puy ka kuya. Miracle song ko roso chali Pilipin. Tuweche expert te puin matatawag nan yung tempolo. Kaya ramas Pilipin kay kasampal kay yet Jesus masani. They turn away their back. O resource man siya siya lab mapuputiyang nan apalo. Ari kasampalong gichay po. Chayte aka yang eche bilutan Siya na bil utan kanayeng yung mana chay kinuya. Amen. Ari ansyo watch chay bang kapakap o Hallelujah. Father, I thank you, Father, that you continue to use us mightily in your presence, mighty God. Oh, there is no one like you, mighty God. There is no one like you, Father. We thank you, we praise you, God, for who you are. You are not worthy. We give you praise, oh God. We give you praise and thanksgiving, oh God. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord Jesus. My God, kalangan kiyong gawin. Oh, you are not worthy, Jesus. You are not worthy. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord, oh God. My God, kalangan kiyong gawin. Pagkatang kong nang coach nan tayo mo si kalangan kiyong komisam kapakapakan masibli kapakapkir kung kacing porongер kung kacing pasapager man si tangka maromoy si portion of kambele mo kung coach and kacing sapang o kung coach maging sapang maisam kalangan kiyong coach sila kalangan kiyong kumoy main coach kapakapo pagi kumoy kacing bless each and every one of us kahit kids kalaway kids main siya coach maisam kapag nga kiyong kumoy sa koros masabiya main coach sila kids in Chamui, angel of God, thank you, O God, that will surround us. Holy Spirit, makachir. Donats more, nanats more, mayayang kids, kalway kids, yang mon kids karusian. Kalangan main coach, maraman pagkatang ko mo yan suwat, so kalangan kiyong ko mo, kapurawang ko mo, kapong karos kalangan karos, ni maramo Jesus Christ, kitay karos ko sa iya,